Mātou te vi ia fwy oe lo mātou tua, lo mātou te mā le nei fwy fiafi. E lau le lei ma lau whamaoni. Lau tau singa ma lau pui puinga o lau leo leonga ia i mātou le nei aso. Mātou te vi ia oe o no lau alofa ia i mātou. Wasa e te tai mai fwy le mātou ola me le nei aso ato mai lava fwy le tai ao. Si eo o mai lava le nei fiafi. Mātou te whaftai le tua i lo wanga le lei. Whaftai me o malava na e whaia mo i mātou le nei aso atoa. O mea lofa na e whamanuia i mātou le tele o mea na e whamanuia mai fwa i na mātou whaongaina le nei aso atoa. E le ngata fwy lea. Le tua sa e leo leo matausi mapuipuina i mātou a mātou iei i ngā luenga. Lungo au le tele ma so se mea na mātou iei. Sa te ape ai mātou i tūlanga o ngā luenga ma fuafuanga ma tiu. Te whaftai le tua wei teitai mai lo mātou o le ni e fiafi lo file mu. Le o mātou pese le ni e fiafi oe o le tua le lei oe te whamaoni. Sili sili ese lava lo mtau tia ma lo mawalunga le tua. Mātou te vi e tua ai ma whaftai lo whamaoni le ni e fiafi. Le tua i vi ia pēr lo swafa e whavavau. Whaftai le tua o le tua le te male alo ma le nganga pa ia. Vi ia oe whavavau. Ua mātou mai fwele ni e fiafi le tua wa e silfia lo mātou ngā luenga. Mātou mai e mātou te whaasoina fwele lau upu. Mātou te whaalongolongo ai ma o te ngata le nei pō. Mātou sauni a mata le mātou mta upu le tua. Mātou te wala uatu i le nganga o lau fio se i fio mai ma e whaau mai ia i mātou. Whaau i ua i le tuwhainatu o lau upu le nei pō. E ngata fo i le whaau le whaafonga le whaalongolongo o te ngata le fiafi le a mātou mafuta. Ta alo le tua i e whapenao na we seina fo i se nganga i whaalawe whaasalawei. Whapenao na teitai e seina le tua le nauna watu o te ngata le fiafi o mātou tuwha i lau upu le nei pō lo mātou tama. Whapenao na tu inatu atoa mātou loto. Mātou te whaalongolongo ai a te oe ai se ia o i mātou. Whaau mai ma whaamanuia mai le fiafi le tua amteina e lo nganga pa ia si o lava ina whai wina. Ai tu maupea le vi inga ia te oe le tua le tamale alo ma le nganga pa ia. Me i osu umai tu maulo vi inga i whavavau ono Yesu Kiriso o mātou te talo tuai. Ameni. E whatalo whatu fo ni fiafi Samoa i lau whatausaunga. Alo le soi fua maua ma le langi mama. Whatalo whatu i le ia lasi lasi o si o tātou tunu pele Samoa. Tātou Paul Klame fo i nei pia na masa ni ai o le tutu le Upega ile Loloto. Le fo o tātou mafuta ai ma tātou whasanga i ai le manuia ma le file mu ma le mawhana whana o le ngango le tua vi ia le tua whaftaila na tau singa. Lana pui puinga ia i tātou. Tei mai ei lo soi fua ma so mātou ola. Whaera maua le tātou maftanga le e fiafi whatalo whātu i le pa ia lau whainga luenga le tua. E le e fiafi i sunga i whawhenga inga whale tua i so stovine. Tāpo ia mai fo i whaiva o ma ngā lue le e fiafi ia whaftai a ia whaamnuia ma anga le atu le tua ia tu sai fo i o le tātou ngā luenga i peo whaona iai i lwai o sa i anga le tua. Ma lole ngā lulue, ma lole au auna, ma lole o staulanga. Ni atu le tua i atu tau. Tu sai mo le tātou maftanga. Ngai vi ia lava le tua le nei fiafi le nei pō. Ia, whapena whaona whatalo whātu le pa ia o sa mo lo mwhai ona mafuta mai i le nei fui e fiafi na i o tātou ta māmatina mātutua. Whapena ona tā pua i mai tono o tātou ainga. Fai mai le whaiva o le te talo. Ia, ma whapena fwoi ona tu ina atu ai ia ta ma whanau le aso ma le aso a whenga iai fwoi mtiu te ma whaiva. Ia e whaftai le talo. Whaftai le tau mtu palpala. Ia le tau ngā luenga whai. Ia le tapo ia o nai a tātou whanau. Ia me se fwoi. Ia le ngā luenga ale awas taulanga i pio nei. Ia le tau talo. Talo whatu ia te utau. Tina mata mama tua le ngata foi leo nisi o whaafonga mai tono mo te ngase o whalpui pui. Ia e le ngata foi leo tono o whalwhainga luenga le fiafi. Ia anga le leile tua. Ia i ufoi ngā luenga le fiafi. Ia whapenao na iai peale anga le leio le tua. Po whea lava se mo enga lue ai. Lungo le awala. Ia tono o whalwhainga luenga tono foi ainga. Whatalofa ia te. Oia whaifo anga i lungo le awal tele nei fiafi alo ki mai lau li tio mai mafuta mai ai whata lofa whapto i atu tau
e le fiafi swafo i sul tatu li whapilpele. Fatalo whai inisi o le atunu o lo mwhaiona maua mai tatu por klame iso se atunu o le kelope o lo tatu iai. Fatalo whatu ma le ngang fia le ngang whaloalo. E o le tatu por klame sani o le tutu le Upega ile Loloto o au natu e fo ni fiafi mau nei. Ia alofa le tua whaamnuia ia tu tau tu sol tatu mautanga. Ia e fatalofa i le sunga ia sau le fiafi malo sau le ngolue. Ia e le ngata foi lea. Ia e fatalofa atu i le sunga i le au na le fiafi a pasta tuilangi le lua. Ia malo lawa tuilangi malo soi fu maua malo langi mama. Ia. Ia le ri. Ia e. Paftai le tua fatalofa atu i lau sunga whawhengainga. Fona ti le fiafi. Ia malo fo soi fu ma le langi mai lo sunga whawhengainga. Fatalofa fo i tanto au whafonga ene tātou tunu o lo mwhaiona mo mori tātou por kalame ne fiafi ia hatalo fantu ma lor so ifua ma lo foi le o tātou ia ile vea so muli o le vea so e o lo markisimasi lo tātou ia muli tānga lue papo klap tātou por kalame ne fiafi ma lor so ifua iele ma lo lo ia e o anime za fali ia solo so ia o lue sani laka me foi kai mole kisimasi ia ai fufuanga na mawalanga ia tumole aso malo lo kisimasi fufuanga ile ngato ainga mesele kalesia malo ngalue la sunga tu sai fo mtute mo favor le yaso ia matalo fat foi ona le tu na mafuta le yaso foi nai talonga foi mo fa malo stino ia malo la vale so fu mo fatalo fa to atu sunga va finga ia pasta tu filau o lo sunga ia tua tu filau ia o lo ia tono o kila nei an malanga mai foi o no nisi foi fu fuanga vale ainga ia e mo foi la no e mafuta nei ia male au na la foi talonga e foi sa so te liwo to le vai aso lo fole tua pui i la sunga mo foi ni se felo inga nuia male foi tua male ainga ia o le fai fiausa mai Brisbane a le tele tal ya alango a Upega ese ia fa ngi e fai fiau le la pizza fai ma pi o foi le ko ke le skol fai fiau le ia le tu ya ma lo foi sunga pasta sepien ne o tanga tai pi fai ku le langa la ya wa lo lu marka o la vai ke le handicap o le von tauna sa le 5 e fua male fa fitauli o le fa fikauli anga le mea o le ka ai le avea ka le ia le tua ia e pi ko fuar ka ke malanga ai ki ka fiu fi ya va nga se nga ia ka longa praise the lord o lo faila vai terminei lo so tu langi le to ia le to wa tam sanga fo ia si to ma tanga le worship center ia wa fo il famna tu o le sunga fo l'apostolo William wa stangata la fo talonga nei alo sunga tu lang mana ia yon ma tanga le luaso nai vai aso vai o le vaso le vai tu nei luaso fa il talong ia malanga mai le au si fo ia msal pe to sul tolu ele o malanga le no mai ia fo le la mai Samoa ia o lo alo foi la tato io tao le jas ia mala sulu ia pe mane folto molo tao ne volele e fata ita Upega o le range le mala ia wa foi le fa mo tao ia le ngafo ia ka vingus ka kofe fai o le fiafi ia le li tau mo le anga le foi mal file mo le tuoli le fiafi ma ia mlenga te foi lea ia o le upo le tu la tatu falongo le fiafi so ni mai le tu fa mala na upo ia ita tau ia te lol tatu por clame tau telefai wel foi le fiafi tatal no le Christmas lo songa tu la wa ia o le poselilo no vai te mi la nei o vai te mi lo tatu o ile fai unga fo tu sang ia o pisi fo ia le tunu na malo le tunu i fai nga fatau ia ngata fo le o isi fai malanga atu ta pena fo inisi malanga ia ai ti tata tel no pula tonu ase auto tonu le nei fo i season o le Christmas ia wai tatu te lo mo del tonu ia tatu te fiola ma la volta tu o tu o le vala mo fa mana tu le me Christmas ia ai na tupu alta ia mai lo tono la na kalesia ia la so fa na o Yesu ia
Ia se taua ma se au ngā o le talanoa. Ia mai e fo i se manatu e manatu natu lo loto i ele se nganta ia. Po le atonu lava, le autu, ma le winga, ma le spirit po le nganga o le Christmasi e te tau ona celebrate pe faa manatu ai ia le Christmasi a. Lo zontu langi te loa i le history o le talafasolo pito lava o le lalo langi a mese fo i la le tu o me te whainga lotu religious side of things. Te loa o le teimi po o le whanau mo o Yesu. Soifua mai le pepelea o Yesu. Masalo i na sui ei mea uma lava o le talafasolo pito. Fo i le matautia. Ia ma le tūlanga na o i ai le awala na awala mai ai pe na soifua mai ai le li whaola. Sa i ai le sila maua lunga o le au ainga o le tua le tūlanga lea. Ai awa vai fo i lai le tū wha le lalolangi po le tū lea o le whatalia e le lalolangi e meise na valnu Israel. O se tūlanga sa le isia mana ia tele. O se tūlanga sa le aloa ia. Se tūlanga maua lalo. O se tūlanga i le vaai e tangata sa iai e peia o se siame e peia o se stamaititi. Ono le awala na saua i le pepe le alo le tua. Na fio mai e i le lolangi. Ai peo i la ulo i ai pe atatatal noni. Ai peo i nga na suia. This changed the whole scene of the world. Na suia ai le tūlanga ona ua iai le fesota inga fo lea whealo aloa i po waloa ia le fesota inga lea o le vā o lea tua ma le tangata na ia ngausia. O le winga lalo whamtalanga. Tātua lo leia o le tuse iane o lo whamei ua liu tino tangata lea tua. Bole upu. God became man. O le whapunga, o se whapunga e nofu ama e fufu e lau sungu tūlanga. E le o se whapunga e whamatalanga o fi, o se whapunga e matua i anga ngata, e eilona lo loto e le mwhono o e le tātou tala noa se vangana, o tātou matua shift whale nganga, o tātou loto ma o tātou manatu, tātou tala noa i le winga o le melea, o le liu tino tangata o le atua, o lono winga. Wa iai se fesota inga a le atua ma le tangata e lona tu divine divinity ma le tu human le human fo le tu tangata la le o tangata a le fa mai wa vea le atua e fai matangata a tato mavo foto e le atua ma lona matautia le sovereignty ma le mawalunga o le atua ma lona sili ese le ese ele aise me fo lele e fatustusa i ele tangata maua lalo mal tangata angsala. O lea e fai mai, ua avea le tua matangata. Ua fio mai le tua, ua liu tino tangata le tua. E ala la lea, ia ke riso Yesu, ua avea matangata. O ia o le tua, o ia o le alo le tua soifua. O isi o mea nai le mwhaia fo le lona wha matatala ine o tātou mawa whaule mea, pauale mea. Tātou wawa ai e le fionga le tue mwhaia on tau wha maala malama mai ai tātou le winga ma le tā ua o pol kalame ma fuafuanga le tua o le whanau mo Yesu lau sontu i langi o le si mea matautia o le peo i le whaataunu i nai, it's a fulfillment of so many prophecies in the Old Testament. Le si le mea tā ua. O le whanau mai o Yesu, o le whaataunu uina leo le tele o perfetanga i tutonu o le whengainga tuai. E wingala i le me tau o le whaolatanga. Ma te o le la tau lo le whaolatanga. O le sota inga foi lea le tua ma le tangata. Wa o le tua o le whaola, a o le tangata e tau na whaola. O le upu whaolatanga, salvation o luinga, o leo le asau le tua e la vea i le tangata. O perfectanga uma nena i ele whenginga tua ilo sungu tui langi. O i le aso na whana Yesu, le pō na whana Yesu, na fulfill pe na whataunu i na ai le tele o valo anga le tua na amaia na perfecta e winga i le wha o le tanga. Pēa wawa ilo sungu tui langi.
O le mafuanga na le yon whanau mai le pepe le avea matangata, i le tino. E le isau e whanau mai e toi atua foi. Ko repeat longa divinity side po longa i tu whaale atua. Ai na tuulo na i tua i le langi i lefa mai paulo le tuse Filipi. Na e tuua le mamalu i le langi. Ai sau o ie avea e pea o se stanga tang sala. Pea se polonga. He came so humble, so humility, to identify together with mankind, with human. Aisea, tasi ale mafuanga na le no whanau mai le pepelea. O le whao le tanga. E a fifi umalama la ele. Le lau ta ua le whao le tanga. Ia, e tātou te wawaianga i le maliu o Yesu longo le sa tauro. E whaatau nuu ai le whao le tanga lea mwhao leina ai le lau langi i tanga te Samoa matali Yesu. Ai wha au tū lava le winga o la whamtalanga po le te talaina po le tamtau pui le. Tu lea Ioane o lom tau pui tonu. O ina fo ina fi so ta ia ile avea o le tua matangata. Ai meso le wha tino ina e le atua o le wha o le tanga. Ona o le alofa e le tangata ang sala. Ioane toru whai po suma le ona masani. For God so loved the world that he gave his only begotten son. So whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Fa mai ua whapea lava o nā lofa mai o le atua. I le lalolangi. Tangata ang sana. Wa ia awina. Ele upu le awina. Nga whawhenga a matanga whaatino le awina mai o le ele atua o le wha o le tanga. O le pō o le Christmas. Amina o le pō o le whanau o Yesu. Wa ia awina. Mai ai o lona atali i pele e to tasi. Then sau ia Maria le pō na whanau mai ai. Whamaila ia lea. Ina ia le whano. Le alawa lea li mai le whao le tanga le ngā luenga le pepe ma le mafua anga le na leina sau le tama lea. Whamai ina ia le whano se tasi e whaatua tua i a te ia. Ia maua le ola e whawawau. So that's a purpose. O le mafuanga maua lunga lea nā le una whanau le pepe lea i le pō lea i pete le ema. Ona o le alofa o le atua. E momoli mai ai i le tala i le wha o le tanga ma le ata atoa na whata atia Yesu e ala i ake riso Yesu lo suntu ilangi. O le wha o le tanga mo le tangata. It's to save mankind. Ina ia wha o la ina le tangata. Ia maa le mea fo ila suntu ilangi. O le tautela no i le pōle o le afo i o le whanau mo Yesu. E mataulia ele o pete le ema. Na mua i loa Yesu i tonu o le tuspaia. E wawai al tala whaasol pito, ma tangata e teli tonu i awa onga le fionga pa ia le tua, e maise o sao noanga le tua, na tustusia e mose le amatanga la mo le tusia kenese. O Yesu, sa iai o ia i le amatanga. Sa iai o ia le amatanga, Ioane mua fa upo tonu. Evangelia Ioane mta mua fa upo tonu. Mai o le sa iai o ia i le amatanga. O le amatanga. I le amatanga a o le ifaia le fofuanga. E le ifa apea na fato a iai Yesu le taimi o le fofuanga. Po o le atua. Po o le nganga pa ia. Sa iai luma atu uringa ele ai se amatanga o Yesu. Ele se amatanga o le au ainga o le atua. They are eternal. E a fo e mai le vavau o le whaavavau ele se amatanga o le atua. O le tau mal tuspaia. Ai sa iai la o le winga opu e sa iai le fofuanga le whainga o le lolola. Ia Yesu. O ia o le upu. He's the word, the rima. Rima, ringa o le upu fetalai. Upu fetalai na te utalai lon te maa ai whangai yoi e le ngango le tua. Sa iai ia Yesu i le lolani. Na wha mai le tusi. Mumuli an whai upu mua wha mai i le amatanga. Sa iai le upu. O le upu fo i sa i le atua. Wha mai o le upu o le atua lava lea. And the word was with God. And the word was God. Whapiltania se e mai o mangingo whapiltania. Wha mai o le upu fo i. O le atua lava ia. Lena whaata tau nei upu ia Yesu. Ia, me whaere lau sungutu i langi wale, onga le tau te tonu ai, le tau no i
tāua o le spirit o le Christmasi e lo le le tangata ke visiona me se foi o le au whaafonga le fiafi. O Yesu, e se laupa sene lo nei tua na soifu ai. Ai se laupa sene foi lo nei tangata na sau ma soifu ai. Ma vea ai o ia matangata ua liu tino tangata ma ile tu e vea matangata soifua. O Paulo le tangata ola la zungu langi o tangata sa ola isi o langa matang o fie na maliu li sa teuro mo tātou ang salama toi tu mai pe ona o la apostolo Paulo mo mo kol nito e po sulimo le foi pe tolu mai o ia lava na maliu ai na ia toi tu mai na ia tā pena masaunia le fa o tanga mo i tātou. Le ngā ruenga lea na fio mai e Yesu ona o Yesu e te tau ona halu i ele tangata e maua i le fa o tanga le pepe lea na songu tuila. O ia o lo i ele fa o tanga whaola ina i tātou mai le oti ma le malei o le angasala. Pe ona ia i le tusi e Ioane alona me tāpoi sulwhalo no whai upu ono wana o ia o le ala, na o ia o le upu moni, wana o ia fo i tātou te olai. Malo, whaftai. O le la tuse manatu i le no mana ia lau tomua wa lau sunga ponti i tā pokalami. I le anganga o le te fia mo pa ile nganga poli spirit o le temine o le season o Christmas ona tate manatua ia so ia io mai ala le titis o ile e pe o se temi o ile mai temi uma la vole tausanga o lava ia temi fo ia fa manatua i tausanga po a fo ia temi o celebration fo le tausanga pe o le Christmas e a fo ile tu le matai o telo tanto lo vinga la tala fo ile la sunga poni e pe fai uma fufuanga ma plana nga ile anga le Christmas tu sa pula matanga o sanga le woia e pe a fai plana tanga te pe fai e anga e fa si matanga te mo Christmas o le vinga la tala o le telo tanto plan ma tanto fufuanga e fatatia e na ona faila va tia e un no mo tanto fatawaina o le ponga ile asolea o e mo mai pe ngon faia tanto plan fu me uma ia le foi tanto tu no te lo fu nga ai ngai fai o la to ia pe foi mo so fai ma me fa pena e fai nga Christmas au le tele lo te ia te wa ta ilo foi ia wa le te no la va ia le menga ko mala mai te e pe e fai a fufuanga ma por kalame fai ia ma fia wala ngol spili lo Christmas po le nga Christmas lo sunga po o le nga fo le fia so we must enjoy the season of Christmas ai pe o kulanga nga ia cha ula ia mala e pe e fai ma plan me nga le so lo Christmas e un noa male se ma fo watu po le atonu ale mafuanga wa laionga wa laionga celebrate tanga te Christmas e pe misi ma yo tanto langona mo tanto manatu ia tau ia lo se meleanga e lo se me foi le fa pe se meleanga but ole season of Christmas ole matua fia o tanto ai ole coming together ole meanga o te lo ia mo fongi mo ko ti mo ma fo se pe focus o tanto ia ka ko plan ma ka ko pokalami but we e mo misia ka ko le auto le unga le la foi le auto o fa mo Christmas ai ona me lo so fa metalanga lo so ile winga la pe se fisili fo ngale venga fisili ni fo fa pe la le winga mongi la vor game le Christmas what is the true meaning of Christmas le la wa sa mo ma o te amene fo mo long inga le mele wa sa no lo so po o lo nga te to nunga ia I fa kersiano o le autu love or Christmas is all about love o nga le alofa o le fati nonga le alofa le tele o mau tu spa ile ko ki fai kauanga e winga le malio Yesu ma le anga le leo Yesu le motu tangata le ngata tangata Israelu ya tangata nu ese ata tu fai tu spa ia but o le fati nonga la o le ngame lava le alofa o le fati nonga le alofa ma fu ma le so a walanga o le tatu fa mana tuina le taimina soifua ma ia atonu fo
mo fo I awa o to telefo tanga tele sunga poni la su tu spa ia mala poto tu spa ia e la tu tele tertonu na solo fulli matonu se man fa na Yesu which is right. ai o tanto o ngol sipili o le spirit fo le ka kongu tanto le ngale le yo le tu po le ala balaso wala ngai ya tu te ton tu spa ia pele ingi fam na tu ele ingi so fa ngau fa ngau ko spa so lo winga fo ngale la taitata ile mele lo winga mo no Christmas so lo pep love langa ole aso tonu ale nga fatino ole malanga Yesu nga sau nga fa ka o Yesu la du sata apa ai nga ui mai fa povi ai olanga mission sa lu santa ro so olonga winga la ole fatino ngala le ole lo fa le ole tua inga ia fa tau nu ole mission Yesu ia fa lesson ngai ma sisi ngai tanto ia tema Christmas le ana fa na ma Yesu fa povi le la uta fa mana tuina pa ole au tema le au fa mo le fio mo Yesu o no santa ro ina ia to mo le so ta inga le tanto mo le tu le pene sa no tu se Yohane ile a ile sa le ia la so no sa ia Yesu la matanga mai ilo vo ipola so Silvia la sunga pasta o ki kar kongo ia anga fa pele anga sala la lange longa fio mo Yesu ku mo ia Yesu le Trinity pese vo si wala ese vo si wala wa sa ia le fa matala Yohane sa ile amatanga upu ole sa ile tu le upu ole tu fo le upu fa mai la ile ia se me tasi na fa ile ngakele fa so me malama nga fa malama Yesu longo binga saya Yesu la ngoyo le tu la matanga ai ona ole nga sala tanga te mo le fina ngalo le tu ina ia se vai la rofo le tu abas le wa laila va onga mai Yesu ina ye liu tino tanga te pio tanto se ia fa tau nu ai mai fa tau nu ai na lofa ole lofa le tu ele se lofa le tau mo upu ele pio le lofa fo ngalo tanga ta ngale sa ngo ko out tonu ele o fatino ole tu la le ye ole lo fa lo tino le foi mo tu se Roma ai e pio se o sata itana fa popo tu melo ta no Christmas lo sunga poni ana tele a tulang le fa vai ngale ole maule ole tu se isa lon tau po ivalon foi po no va vai po le ase mau e matua a me sal finging tuai ni se o mau mo lava valu ia mai el meta ole fa nau mai o manino mai ele fa nau mai o Yesu ole i se ivalon foi po no fa per Britannia for to us a child is born to us a son is given and the covenant will be on his shoulders ka ua i ole fa punga the covenant fa mai ua i lona ua le malo talo o statal noise le statal noise stemi for me and he will be called wonderful counselor for me ta ua o ia ole fai pule so le uma fa sa mo le meta ngai ole fai pule silsili lo punga silsili ole wonder e fa te taua ngai ile oto maleata mai olea tu inga tama le tama lea for me ole tu silsili ole tu malosi ole tama ole fava vau ole li ole file mu o manteulea e fa titles ole valo ia isaia na finangalo le tu e valo ia el perfecta lea e tu inatu titles ia langa ole tau ia titles ia ave ia Yesu o momuanga ia ile a for Britannia ole silsi ese mighty God no ingo silsi ese la suntu langi ole wingo ole pole upu e fa ta ua i le swafa leo Yesu o ia ole silsi ese mighty God ia pole upu e peru fo ia ve le tua fo le the God of house pole tua le yovo au le tua le taua pole tua vainga au o al kipo lo inga ole tua lo iai le pule po le mana fata ua la upo lo le pau lo o Yesu o lo iai le pule ma le mana o le malosi a toa le pepelea o le mana le mawhai e tatou o na manu ma lo ma survive pe ola
tausini o ma maua se manu malo I le o langa nei tātou te iai. E provide be au mai le tama lea. I mea le aia whaia, le wha o le tanga o le aia whaia. Why? Because o ia whamai o ia o le atua ma tautia, o le atua sili. O whamai o le sili ese. Ringa lo whaia tau o le atua o Yesu. He's a warrior. He's a powerful for lele a leader. Ai fa tau le upulo le power, po le mana, po le malosi e fa tau anga I a Yesu. Ai ngai family tu se Jeremia mta po tosu ma le lua e winga le ngole wa ave le tua I a Yesu, God of hosts, po le tua au. Mai awele li I Jehova fa auta o oena e faia le langi I lo lava malu stele. Ma lo a ao fa lo loa. Wa lo winga o le upule a God of hosts, e fa tau I le a ao le tua. E rich pe au le a ao le atua I so se mea. Ma so se mea lui le ao le atua e manu malo. Fa te le upu le o le atua au, po le atua le ami, se si fa punga whaingo fia, le atua le au tau, e malosi, e le whaia ina. Ai fa mai Jeremia, fa mai na e whaia la langi lo malu stele, ma lo a ao e faa loa. And your stretch out hand. Fa mai e le whainga tā fo I atu, o se mea e tasi, luinga saulu tamalea. Fa o le ngole le ua ia le God of hosts, po le El Kippur, po le tua, le tua au tau malolosi. Na fa mai le whai upo e sfumal valu, ua e lofa I afe o tupulanga. Ua e tau ia tu fo I le ami o le tonu, ata ma I fata o ala tau whanau pe ama vai atu I la tau. Fa mai oe o le tua sili, mighty God, male malosi, o Jehova au, o lona suafa lea. That's his name. Au ngā le pe mai ele le whamtalanga po le description po le, o le wing o le suafa lea na mana o le tua, le tama. E entaito e ave lona tali pe a whanau mai. O en matau tia. Sa waila ia le I le si ngoa fa mai o le whai pule. Wonderful Counselor. Piano fa ele uma mai le fa sa mo le fa ai atu o le fa Britannia fa mo le Wonderful Counselor luinga o le fai pule poto. Mataulia la o le memo moling tatu tala no ai winga ia Yesu. O lona winga o ia lava o le atua. O lona tua e malosi. O le melo na lua lea. E pe amino le memo muanga o melo na lua le pe mai ele tupu o Yesu. Il mele te o le fai pule poto, Wonderful Counselor. O ia o le tupu, po ia fo o le teitai. E ia le poto. E fo le naifa mai o le Wonderful Counselor, luinga, e ia le poto ia Yesu, o Yesu la. A sau le pepe lea. Pia fa mai le tua ia Isaia. O le po e whanau mai ia le pepe lea. O le a ia te ia le poto a toa. O ia o le tupu, o langa le counselor e ave anga e mo meo tangata fo I e pūlea whainga malo, mo le counselor, mo tangata lui tu tonu te apea o le tupu. A le ingi tupu I taiminga I tonu I utai e pe e vai e a fo I ale o stau langa e vai e mei o fo I ngo isi mei e le sa vai e ne bio ngale tau le ngo le kaipise e fo I ngo isi vai nga I o tangata o le o whainga malo I vai te mingi. Ngā le te ole upunga lea fo I toi ngā luenga ngā luenga ngā e a fo e whai e tangata ni. Le lai ave ele, le fo I le taito le ia Yesu, o ia o le whai pule poto. Luinga a kako mga o mia le poto. Kai pea le me momu a tātou mana o mia le malosi. Tātou te manu malo, le soi whangai tau te o ia Yesu. A a tātou mana o mia le poto. Kau kio le pepe lea. Why? Because he has all the wisdom that we need. Ia ele poto. O Yesu o le whai pule. Na te tai, wha tonu, ma wha malosi tātou, au tātou malanga. Jesus is our counselor who perfectly guides us, direct and encourage us. Il kako whainga malanga le tātou te o ilo langingi tātou se. So if wai, o Yesu malona poto, na te sila fia mea umalava. Ilo Yesu me umalava le se me le silfi Yesu. O Yesu foi
na ui taimi whainta pe o whaaso songa e pe fo ta tōle mele i. A taimi soi fo Yesu lau sungu tila. Na ui fo i tono whainta whaaso songa lau langi nei. Aile ai mse ang salan na whai nai o ia. E nei whaaso songa i sea o lona poto, ma lona maalam lama, o lona silafia, ma awala ese mwhai eo nei a defense inga ia lona o langa whaaleanganga ma lona whaatuatua i taimi au whaia lana ngā luenga. O le si taito Yesu ngai ngā o le tamae whaamavau, everlasting Father. O le tū tamao, o le atua le whaali mai i a Yesu. Ai, o lo au mai i se ata lau sunga tui langi whataua mai le upule o le alofa le ntataua i tono le. Langa o le matafa i oi al mengi o le tama. He's a provider i tono lo na inga. Le winga ngā le upu daddy. Daddy means, for le papa i tono le whale po o ie provide. Isaiah mea leina na whailita mama provider because he loves o lo na lofa. I lona ainga. Lo ngata la, he's a protector o ia na te pui lona ainga. O ia fo i ole na te avatua me lungo le lau ai lona ainga. So ole tama, he has a family. Ia, ole winga ngā ole whatau ina lo sunga ia tuilangi ole upul nei ole, fo le mai eile tu tama le o ke riso Yesu. O Yesu ole tama, whame ole tama, ole whavavau. So family forever, because everlasting means forever. E isa ata manga ia o lo mo mai ilo sung tuilangi. Ole ata ole tama, ole ata ole ainga. Ole ainga, the family that always exists. Ole ainga e whavavau. Ele se me foi ka ole alu ka use. Se divorce, ta use, se tetea. It's a forever, everlasting, eternal family. Langa whamai ole tama, ole whavavau. Luinga ole tama, ole ainga. Ole whavavau. Ole ainga e whavavau. Ole ainga e leise ngā taanga. Langa ole kele e ainga. E limitation. E whaile ainga. Au levanga aka maliki Apollo i elke mi ngaka ai e umailo ainga. Aisa, sau te Apollo e whate tea. E unga li, whaleanga ainga. Ole ainga le, mai a tātou le tāu o me ole lofa moni o le atua. Fata mai. Pe ona lofa le tua i lona nu. Pe na le lofa le mai i le ata leo Yesu le fa mai fai ngoia o le tama o le whavavau. He's an everlasting Father. Aisa le anga o le ainga. It's for le environment i kongo le ainga. Tono it's a family orientation. O le tūlanga o le ainga e fai le tūlanga e mausali e umi mai le aise mea e ngata mai ai le ainga. E alo loa feo ki ka mama ki ngā wa uma o la taimi. I carry on ai ta maiti forever. E le legacy o mātua aisa o le tāua le o le swafa leo Yesu. E a mai el mea ta o le e le ea se mea linga umingi e meo mafukanga inga lau sungutu ilangi. O le malosi o le alofa. Ai ngā amata mai al tama because the Father goes to work to provide. Na e alu tama e whai ngā luenga. E whapena fwestina al mta whai oila al tama. Ina te tu atu le mea ai lunga o le laulau. Mo lona ainga. Lenga le winga ngā le upu tama o le provider. Le Father means a provider. Whaila e le providing al tama lona ainga. E leo se tama e le ise lofa. Koe ngā kama fui e ka whawale. Whawale ora le pengwhiki e le whaingi mea e halunga lue mo pea lofai isi ona ainga. Ina ia last lon ainga ma ia awangi fia ailanga whanga ule aonga i maa ngia mea uma every aspect i kongo le ainga. E alana mātango fie. Onga o le lofa o le tama. Alela e maua mai i a Yesu, le atalo Yesu, oi o le tama o le whavavau. Ma le memo le muri tu langina e sa mai le whamai o Yesu. O le alii o le file mu. He's a prince. Ele ngata, he's a prince. O le prince e sau e mai le file mu. O som tua whawhine leo le file mu, voi le whape o lengi kaua mau le koe kaua e misa ia malo, mangu ia makongo ainga le o le file mu na. It's more than conflict. It's more than war. It's more than fight and for lele against each other i le blood. Ma meu ma whapena le shedding o le koko le ai. E leo le file mu tonunga le tala noa mai ai. O le alii o le file mu. Pau leo le tamaititi. Pau leo le pepe.
O le asau e a mai le file mu I tu tonu mua. I tu tonu o le loto, a wandering heart of a man. O le loto masalo salo vale o le tangata malona fia mau o se mapusanga ma se file mu. Alo langi it's a worry world. O se lalo langi popole. O se lalo langi, it's a hurt world. O se lalo langi tinga. O se lalo langi mafatia. O se lalo langi yoi. O se lalo langi leiloa. Aina paua leo le tama, paua leo le pepe. A ta lia le tangata le pepe lea. Wa e la le file mu. Au ka ke pole fua, fa muli mai si file mu kongolo ainga, file mu kongo e kalesia, fa muli mai la to inga file mu ngali so tula. The main purpose of this Prince of Peace is individually o le tangata, personal tangata e to tasi. Wa a mau uma tangata le ainga le file mu leo Yesu inga wa talia Yesu ilona olanga. Ma sau le file mu leo wa vei ole we de ko fa kupu vesia we fa tupu le file mu langa le fa mai la onga Yesu yo no so ele Mateo e 5 lona fa upu e valu ale le valu le fa mai. Amu ia o e fa tupuina le file mu wa ta ua ila to o atali o le atua. They are the sons of God. Wa ala me fai ngal fa ku file mua ai zame wa e mafaiona e fa tu pu file mu ko ngo ainga ko ngo e kalesia ko ngo aonga tono nga luenga tono fala pu tonga sa mo fai ngi me tangata wo fili wa ina o langa ngo fa tu pu file mu langa la wa ia ile pepe o file mu wa ile tamale o le faola o talia el tangata Yesu ilona loto and this little boy the baby of Christmas transformed suia atoa le loto le tangata mai le wha walunga mai le ula vale mai le fiesili mo le mai e si fia o ko ainga le se mai le tama le lo loto I laloa mai a ele ko fa ali ali o mo ko fon fa si le ska ko lo ainga ngai fia ula vale a alu ila asa because you have the peace shalom we ele shalom lo pule se ta o tangata e pelu o le shalom ele o fa ka se le o le shalom o le va o le tangata male to it's like for the God of peace is coming and enter into the character of mankind sa ulu mai ko kongo ka ko ma wa mo e tato le toe popole vale le toe ye se me wole se fa mo sa ye we elo peace ya isa la we lo we got a hope we elo fa mo le anga le o ya o le pepe o le file mo Yesu malo manaya nari yo toe titule fe upule le o e fa matala ina la sunga poni ile amatango fa yupu fa mai for unto us a child is born ono mai wa fa na mo le tama motato for ina mai lentally unto us the child is born so ole pelo ko foi fa matalanga ile a foi ile ole a foi ile Christmas so ata tu tilo foi ile fa punga le mai isaia ono tato nga mafua inga fa na ule tama tu so oi ma tato tangata na mafua ina fa na ule tama ole e mo ia le plan le tu mo fuanga le tu ne to e fa le tangata mai la sala but it's all about le labo le tu mo tato so le la fe matala isaia wo fa na mai mo tato le tama wo fo ina mai mo tato la tali mana ia la le we sa no mai fa matala ina ba nga ia po anga va ia po ele tawanga va o me alofa po me fo io lo tonu le soifuanga o keriso le wa fa penaona mai Yesu me ia le peona e sa no mai fa matalaina le foi la ofifia tatu tangata wa sa leia ile ia msiso tatu na Yesu na tatu mai me fa pe e tauti o mai se o langa fo ile fa maulunga e be vesi me uma ile se file mu se fiko ilalo ile se fito ilalo ai fa ftanya o le utatu tilo fo ile fe pule ile isaia le no mtapo ife pon le utatu tilo ile fa maoni upu ye pe ona sa no ile so pon e foi la fa popo ile va engale o te vifa popo la ile
i foi le i me alofa ia ngako makoi a wai pe e foi ia le lo kanga feta wa tule ma te yo lua a fe besutas me wala to lu fale atu le fale wala to lo atu wala to lo ele tama titi ma Maria lona tina ona la to fa pa o ile mai fo atu ia te ia o ta life ia la to o lo ona la to va tu ile ia te yo me alofa o le auro o le pulu li pano ma le pulu mulo e pe e foi la fama talanga o nga foi la usopon e foi la fama talanga o wingo ia me alofa o le si foi la o si foi la nga me to te lo e foi ia roll po anga va ma mata fa yo ia ke riso Yesu nga sa e fatino pe la nga ile auro pe fama talanga foi le longa o no tu tupu so he is the king o yo le tupu ia o le mea rofo le pulu lipano e pe e whamatala ina ilo na tu fo ilo o le staulang sili o le mea rofa la leo le fo ilo le muro po le me ia o le fo ile taulang tu so le me i lau titile le me tu so le baila fo ile po le fama e tino tangata oti e fa nga fo ile e tino tangata oti tu se tasile e pe o se e fa ngau mo kama ai ko yoki so o yo le taulang io e fa nau mai Yesu o lo vinga langa o le melo le muro o le melo fo le muro na va tu le umako e fa nau mai Yesu ai mo ti no e toyoti so le la kusa le la ka kilkilo fo il fati no ngale o le lo fo le tu le tatal no ele ngata o nga fa ngau mai Yesu pa do le au nga la bol fa mo nga fa nga fio mai Yesu nga winga mai pe fa mali le ane to fe sulu e sa we mali so le lata tu te fa mana tu ina ile season e Christmas ia le fa nau mo o tanto mesia fa nau mo pepe fo pa do le au nga la bol fa mo le tua es fa ngau mo il kemo Christmas e sa we oti ina ia ma fai ona fa ta nu le lo fo le tua amen wa nga fa pe nga fa ngau mai Yesu le kemo Christmas ele mali ele ia se winga le fulfilling ele fulfilling fo se fa lo tanga e fa pe nga fa la ngai tanto pa do le au nga le ala o tanto fa manatuina ma tanto fa aftai le tua ona o le lofo le tua le o tanto fa manatu le termine o season Christmas mai ya te ua ela sunga poni e se mana ia e se ala ngonga pe o ke me la kala ke ilo i inisi celebration pa o mo le temi e fa manatu Christmas I think ole o tangata uma ainga fifia o ekalesia fifia o fa ka o me alofa me tam fai ele fai me alofa fa tu me alofa ile male it is funga le season ole fo ole fia male ole o tangata aisha onga o fa ta unu e mo e pela ngo fa tu mo e ngalo ya tatu le aunga e ngalo ya tatu le tangata e au tu i ele fa mo ai ole spila ko Christmas ele venga veces pe ki karikong ya Yesu pe ke le karikong ya Yesu nga ngau le ile temile nei but the spirit of Christmas is all about joy tatu te fia tatu te oli ma tatu fa tai pe mo se me pe le mo se me I think the spirit of Christmas o la so swang ya te oi la ngao Christmas la so swang ya tatu te fia ai tatu te oli ai le ngata o tangata dai to tasi ai me sala tu no tatu ainga wa kasi le me ya foi le tau e tele temne Christmas la sunga poni o le tatu mo tu ai foi na tangata foi le ta o tangata matitipa le tangata foi ele mo ngi me sia mo ngi me so I think that's nga va nga tau e tele Christmas o le fai nga o tu e tatu reach out to na tangata fa pena ia ma so swang ve ala to Ele malo. Telo le e to tele ia tangata le langi le tel tonu le tau o me Christmas. Ya o to telefoni si ka le si la va me se fo le tulo portsano. E alte enga ele fo le tau o le temile nei ia ona e pe e quote mai la to pe au mai la to ia tulanga ia le history. Ya malanga le history e sa o le history awalanga e atatu tala no le loloto o le mea na mafu mai ai le nei me o Christmas lo sungo tuilang mani ia ona tele lo le afaina le afaina pe awal me mo ia e lo nei tu le o le mea na fa no mai ai le asole no pe vona sa no le asolusu lima
ia moni ai le o se aso whanau moni leo Yesu i la wai loa i ai pe afua i le e a fo ini fa mauningo i to lo lau te lo i to no tu spa i le vai lea e le tu le la solusu lima ai o le mela so tu lang o le mea ia na i le aso whanau i Yesu e ui e le o manino e le o recording o fo i le te le o lau skola pa sa o le si le mea ma tau tia i le tua Salo inga mana on fina ngalo leo le tu ia mystery ia mea lilo ia misite lilo I tangata le aso tonu na whanau mai ai ia lona tali ia Yesu a wae makua I le manino na e o mal taimingi o le fa mai ia o le ti a fa le va le ono mo le fa I mean PC 64 tau sanga ia mai vo isi o le tasi AD ia vai taimi e fo le leo iai ma se meo mautino ai po le atonu tau sanga le masina le season ia na whana wai e Yesu ke viso e iai na I tu fo I e tatile mana o tatio o tele iai ale meia o le celebration o Christmas o le nganga o Christmas o le nganga e whaamanatu ai le soifua mai o Yesu e a mai le wha o le tanga mo I tato wa le vesili What is Christmas? The message, but what does Christmas convey to us? What's a message that convey to each and every one of us? Ele fe au le Christmas mo tato. E mo modi mai ese fe au tau mo tato. O le ase me. Tato wa mai le anga ele tau me ne lo sung tuila. O le Christmas e fa tau ai upu nei. Ole Time of Christmas is a time to remember. E mana tu ai, alvisi e mana tu ai le umontatal no ai, e mana tu ai le alofa matautia o le atua. Ia I tātou taito tasi. Tu ele lo langia. Al Christmas e mafo faulo loto e alta ngata ia. Po le tāua o le alofa matautia o le atua I a teia. O le mea ngai convey mo rako. Mana tua ai le alofa o le atua. Sa ia alofa mai ma le wha maoni. Sa ia le wha sauina ai lo na atali pele tu tasi o Yesu. E se ilavea ina ai I tātou. O e mau. He loved us so much that he did not spare his son. Na ia mai na ia whaile whaolitanga mo I tātou. O le si mea tā wala sunguti langi le spirit of Christmas. O le taimi e whailoa. It's a time to reveal. Taimi e whailoa. Le ngatala time to remember. Mana tua ile alofa o le tua. But it's a time to reveal. O le taimi e whaali ai ma whailoa. Whailoa lea. Whailoa le alofa. E ala lai mengi o mea alofa. Buhai. E mai le mea alofa alista ngata. Ia watu hoi lau mea alofa. Vai taimi nei fōringa mai e whaasili ai le alofa o le tasi I le tasi. I se mea ua. For iatu. Exchanging of presents of gift ma. Taimi ua mana tua I le isi tangata. Ia le isi tangata. Ua whai iai se mea alofa. Ai whaali. Wa le manga I kele le mea vide aku. O ia. Ke alofa ia. Wa le skau sanga. Ia ma ke alofa. Ke alofa ia. Foi oi. Merry Christmas, we love you. Ai le se mea fo ia fa. No inga a faina fo I mai ele tua lona tali pele to tasi. Fa mai no fo I mai. So that's a given presence. O le mea alofa no fo I mai ele tua mo tato. O le ala le mea alofa le tangata e ave mo Yesu. Ia ave leola. Ave leola e tau ia tua ile exchange ile angane leo le tua to give back a favor for God for what he had done. Avatul tato mea alofa. Ave le ase si mea alofa e fa pe manga o le tua ngi tupe mangi me fa penga. E langa o me pule ile tua. A le ale me pisilia na totino na na value li tangata e. Ia lo wol. Ave la le ola ato mo Yesu oka e selemana ia. Le si fo I mea lo sungo tu lang. O Christmas o le fa ta o le timing o Christmas me ta o le giving. O le timing o le giving. Ia le nga o mo tata la no le timing o le failoa. I me alofa. But e se fo le ta o le mene o
o ma me o le taimi o le whaatawa ina alma mea wa fōa i mai le na uta unga uta wa nei wa fōa i mai ai e le tua ia e tātou lo nā lo pele tua tasi. Amen. O le alofa, e le na o le alofa, a e te tau o na iai se mea e fōa i atu. So it's a time of giving. Le ngata o le taimi e manatu ai, ia o le taimi e whaailo ai, ia ai le ngata fōilea. O le taimi e te whailoa atu ai, ma e fōa i atu ai i se isi tangata e maise lava ke riso Yesu. Le ana ia mai alona soifua mo oe. Ia, ma le mea lona whala sungtuilang. O le taimi o le whamangalo. Amen. Oh, yeah. Taimi o le wha, a time of forgiving. Wa e sila i o le fina ngalo leo le tualo sungtuilang. I whamangalo i tātou isi tangata isa. Whamangalo e le tua me uma lawan tātou whaia. Leanga sala me uma. Whamangalo e le tua me whai tātou sala mo. Wia nau mai e whailo, mai lo nanga le lei i le tangata ang sala. Male lei loa. I le lalolangi malaia. We are lost. Kako lei loa le lalolangi. O le tua. Na ia sau e sa ili tātou. Ma whamangalo i tātou. Sel tau ala sunga tuila. Te whalele... Po ia ila se meo e whale tonu ai lisi tangata. Ia me sa tonu o ainga. Wa lisi lea vai taimi tu langi e se le maa nei o the spirit of Christmas. O le taimi e whai e whale linga ainga. Ia aso pese o songa ponga me ngi o le whale lei o nganga. E le lei ale whale lei a lai malam lam a lai sopa. Ai a whale lei o nganga. Ngonga koe ke a le o nganga. Koe mga kua foi. Awa koe vidi e wanga. Koe aru foi leo lisi kausa ngā koa. E kua pepe lo ale fusi. Awa pe o le mele le masangi isamo. Ngonga kar se fulu lua e le pole. O le a foi le vai luanga e pol Christmas. Ia kuro e lalo whangpia. Ai fai fusi. O ia fusi ka ngisi e iala ia. Ka ngisi e ia. O whamangalo ia. Lu kuangangi o. Le pepelo iala e umaku. Ai koe fai foi. E koe va vo al me foi pi vangi mengo ainga ongo mo meo me kupu ola ke o fo sia ma ko ainga ke lo e o mal ke mingi ke mala le o le vala e iso le peia e le masangi wale ko evidiale si mo wale ko ia se me counting o fo le o se uso pos ko fingi e se lo ngala o Christmas ia kangi si lo le ya vaxe so i ser pelo se la song tu la mana e sa le la so tu langole tatu famana twino Christmas ma tatu celebration fai pero le fisilila ola la tonu ala le famo moi la tonu ala le famo mo le afu sia o ngol Christmas ya tatu le utata no nei o fati no ngale lo fo le tu na linga I mean o la fio ma que so Yesu yo lungo santa but mai ai le fana mo Yesu le utata famana tu le terminal season Christmas o le ala se taua wa le wo e sau no lo sunga fa fena sau le e o lo le teminga ki si masi e o mai ma ainga o wa pe o la so nga fa sta se ainga fa ko nga ia fa pelo la ainga funga le fa ko nga fa paki ia on fa lo ko nga fusfusinga nga fusim kangi ko fa kangi le si ka o le si mo ko le nga ia mo ko pe ya le si wale mo ko fusfusinga le fa nga so la le pi o le binga la wa ma ne fo le se o nga fo le mo tanto awai ya te o lo sunga fa fenga ele ka unga ko ola i pe fa penga ele te tau na tatu fai me pe penga a o Christmas ka ko mai fai ka ko nga fai ka ko paki ka ko fusfusi fa ma Christmas fa manga lo si I think that's the but I think that's the wrong spirit quasi se ole ala le mea fa fe langa fo ia fa fi tauli inga i fa tau ai le pepele bu fa no mai ia in biblical perspective lo kalongo ko lo sunga pas la se me ko kirkilo sa ngo mai le tu ele langa fionga inga ia ma fai fo nga ka ko o le yo mai lo sisi ma sito sanga ne lua felu fruto
Ia be foi lo se meta ia la ina tanto. Yes. Ia tanto wo tu termina. Ia la uka ku ki fa afa pe fo lek fa fo mal pokala. Ia to no ia ngali ngai po in fa pe nga fo na ta ia la ina fo ila sa balinga. Mor kai more la fa ko ngai le nga wai fa fo ma ko nga. Fa ma. O pi o me fa pe nga lo sunga po. Man ia lo visile tuila. Okay. O te loai alau sunga tuilang. E sui loa le manatu o le tangata i le winga o Christmas. Ona le lei loa leo me oma. Pe a sui le mea le mindset po le perspective o tangata i le Christmas. Walanga o le vaile a Samoa, al kokele o Samoa, ele o Samoa oma. Al vaile al totele o tangata Samoa pe a oma le Christmas. O le taimi o whainga whataunga, ma le whaalu o tupe i mea ua mana o ai. This is one of the reason of Christmas. Pe wo o ma le taimi o whataunga. Ka sui e whamalama ma pe o spending. O le si tangata. Ia pe aru uma ia fo i mea ia le tele o isi ai. Ia le taimi e whai eipaki, e ingo le pia. Taimi o celebration, whawhiawhianga, i le tūle nā, i mauare whiawhia, ia ona ua uma fo i le tausanga. Pe o le mindset ngā isi tangata, pe o le taimi o whawhiawhianga, which is e manga ia, taimi o whiawhianga, ai paule mea ua whainai, ia ule mauare spirit konga al Christmas, nenga la ua whamangako ai, e o ngāl ka mā, o ngāl ki ngā, na whikawhiku le solo whanga, wale mau aile spirit ia pe o ngā ngāl ka mā. Ia aile ingur ki ngā, ngā whangoa ngoi aile ngar ki ngā, misi a ko le spirit of Christmas. Ia uisi fo i tangata o le lako waaile ele meka o le Christmas, o kai mi e malangai, wa le se le whapukua se mea e whakau se whali. Pe whai se mea o ngā, e whapukur kupe e aru e malanga. O le vainga isi tangata. Pe o tele o me whapenga. O le fisili. Po le amoni lava le winga. O le Christmas, me kaunga ele spirit of Christmas. Po le ase fe au o momoli mai ai. E mwhaionga peanga o whaku. E sui le perspective al ngā kai le vai Christmas. Ma ngai aloa. Leo umana o whamatala atu ngai al tele o me si mea ma ngai alo sunga tuilang. O le fe au e momoli mai e tono ki masira o so tuilang. E momoli mai ai le moni o le alofa. Momoli mai ai le tāu o mafutanga. Fa tāu o mafutanga i tono le ainga. E mo ia e tāu ia so uma. Ai pei o taimia. I te tau na nofo i lalo le tamama le tina ia matoe whamatala atu le whanau. Le tāu o tele o le mea nā leina sawi e so uma. Fo le fai te talo fai le ala ele se o ngā ia foi lele faile me ai faile fia ia ma share le whanau me se pe afo la ai til whanau le tāu o le winga o le aso le nei ia le ngata foi le tatala noa i le tāu o le mo le whamanga loa i me whapena ele mwhainga e stepuanga i le tausanga fau ma le tele o ngila pisi se tulau la wala whafunganga na e sau mo el tau sanga ko ai ko sa ngi ko alu mo ele lo inga fa te to alu mo lo wita i se tangata i le si tau sanga fo ele o ngale spirit of Christmas ya to ele mo le lo fa monio le tua o ele mo le lo to fa manga lo monio le tua o ele mo le tu langa o le fia moni ma o le fina ngalo le tua ta to celebrating ai lo na so ma le ia o le melena o ilo sa no nga tu langi mo meo whainga mea alofa tupu ia. Mana ia, wai, e tau mai e tātou. Oso nei, ka koke onai nai lea tua. I lona i tū tupu lea. E le ngata o lona i tū tupu. E tātou te ona wina fo i lea tua la fo le melo na luale nei tau. Staulang sili. E o iau leo staulang sili. Ia, e le ngata fo i lea. E tātou te whamana tui na Iesu. O ia o le whaola. O ia o le taulanga. O ia o le taulanga. Ma nei o le upu lena i tāu o le muro o le sunga tuilang. O le upu muro. O le ruto le upu ngā le sa weile ngō le fo le sia ka le sia o semurana lo ruinga o le o pōpua ngā o affliction. O me o i le ka le se mesa o le ka le sia o semurana. Ona o le tua malona whina ngano. Ona o le tala le i ki risu Yesu.
me funga woni ngalo ia tato whaaftai le tua le kako ki whiawhia kako ngi Christmas aia ia kasa ma ngai ainga ma le tele o ele o iai se puapua ngā tia o puapua ngā o laue o tangi isa o soifuanga lava nei e fo le aso e te tangi e le tausanga la sa isa e se pele ia o le awalau e le tua time of affliction time o whaingita time o meti ngā lono inga kako ke vai a Yesu ngā ui Yesu i puapua ngā kako ke ka penga foila po a puapua ngā po a me whaingita e o mai le tato whainga malanga le la uma le tausanga ai kako alo akul tausanga fo kako te loa e iei foi time o whaingita ma puapua ngā e o mai lo sa mutu ilang sa no mai a pe tu ti lo tala inga ma wa fo ile malu le tunu pe fo ini familianga mo Christmas pe fo ini fesili fo e fia fesili mai fo ile il tato tau pule nei fia lo so tu la mani malu le o tatala no ile mani fo me lo ta faso ai o ti lo tu ile il fai pule ile se ile i fai pe no le na fai tau ile sa sound sa faso ai I think o longo swafa muli anga o yo le li o le file mu o te loa uia o le a whatawaina le swafa nga o Yesu te mene o sfifia o te tari tonu wala ngol menga so Yesu menga so ma le file mu file mu la le fo le ko ye se fes e mo ia e a fa pe vo la bo se fa manga lo inga tonu wal me kom fa ia fa ia ma le loto fa mauni ma ia tanto lo o le mega ngalang so Yesu ma so Yesu be se le fete mai ma le fe misa ma le besi mai le file mu nga le tu lo fina ngalo ngi ke mo season Christmas la tanto ia ke lo me manga file mu le so fa le Yesu o le shalom poi le o le pe mo se me ngi Christmas fa pe o ngata lo tomo fai o ele maua tu se me como fai o le file mu nga ke riso ke vai ko ai maua tato mo le file mu le e matua i e fia oi mo ai e o ya oi mo le tamau ai nga le tua ya oi tu sa pele ai se me yo lima apas yes ai tato mo le file mu le te mo Christmas ya nga fai le tato to nai o le ai nga o le tamama le tinama le fana se o makua oli uma te maiti fia o maisha because o le peace nga o le atua le mga o mia ka kor ke mingi e le vive se fika ko ma fofo yes wa ole le ai o se file mo le atua le tangata i ole ako singa kuai ma ko nga ko fa ile me male me ele se me fa ka we ai e file mo le atua ke fa pero le lo ne fa ka we wa se lau pa senge me uma nga esen ma nga yo lo fam tala ingo ba nga yo lo sunu bo ama na yo tala na ya tala tul tato laina vo le fiafi tolu te fitu te silima i tolu ya malau mai ai ya pa ke simet fia sa no mai fo tato sa pu le fiafi me se fo sa fam niang e fa talo fa tul tato vola mo talofa Atalo fatu lau sunga tui langi ka pia fo ia poni. Alo falava, o ile suafa. O ato nina. Alo fatu nina. Alo lava. Alo se fu ato nina. Alo fua ia te olua. Fafta i tele lava mole por kalame maana ia mai le amatanga le neitau sanga nei fo ile a o atuli. Le Christmas. E sele maana ia por kalame. Ele misi ia te au se por kalame. Ia ai o televili atua o te whaalongolongo e se ase au kili atu. Au te whaaftai tele lava. E pei le saunoanga atu i langi. Pige whaapena sa ulangona sa iai. E sa au ni mai lava kirisi masi le amatanga le tausanga e fuafua iai mea uma. A o le ala se uinga ia te a o le ase au ngā kirisi masi. Ai whaaftai tele lava. Wa malama fo ilo ngai tangata ile a wala kiwisi masi ia le atua ile pokalame lo fia mai ia mo lua ile vai aso malia vai aso ia lo fangi ile atua tanga fo ai tele mau tele a wala versia ngai ai matofi matite o lo fia mai ai e au na ia tau tua le atua malon sina ngalo ai fa mani ia tu le kiwisi masi ia te o lua malua Falitua mana ialo mo whanau. Ia au li atu le Christmas fia ma stau sang fō manuia.
ia ile atua o te alo fatele mo ulua ia manuia lua por karame Taia, tonina, whamanuia fwoi le tu ia toi, whamanuia fwoi le Christmas matau sang fwoi ia toi, mela inga. Tai fwoi lango mai, ia, soi fwoi ia. Soi fwoi. Alo fai ia, se le yo nai ni tina ala zonga tui lang. Moli atu whaftai le tina ia. Tonina malto tele o le malu le tunu, nai tina matama, o fia pe whanolongo le tātou por klame le lei. Ia, e anga le lei atu pele tu ia tu tau. Fwoi ni, fuanga por klame fo lei, fo i whai ngol tau sang. Ia, whai tau nuina le atua, ia, me uma lava ma fuanga. Ia, nai talatu tātou leina. Lau zonga tui langi, o le, nisi me tā ua te le, o ngalo ia u le, whata ua pele i le tūlanga o le vai taimi le lau zonga tui langi. O le taimi o le fia, taimi o le celebration. Taimi o le rejoice. Whata, salo le upunga tau na whata ua taimi o le rejoice. E alang kako celebrate, alang tātou fia. E le ona, o se mea tātou whaia. Po ni ngā luenga e o masangi tātou whai meo break up. Ia. O le visiri break up mai lea. O ang tātou men whai. E walis ngaka. Ia ke ia walu le break up o le mawhakanga ki ngā. Ai lehi mase mea whaia. O le winga o le break up. Wa malo mai ngā luenga ti ngā sāwhea ngai ai. Ia o lisi kama. Ia ke ia walu le break up o le whale inga. Ai mkware ia mase mea whaia. E avo e tāhua ia. E o celebrate, e o fia. E alanga, ole e celebrate. Kako ki celebratinga le mea na whaia e le atua mo i tātou. Salo e lei te le tāhua o kako se koe celebrating o le aso whanga ui e sula o sunga tui lang. E tāhua. A ole mea kaunga celebrate e tātou. Ole mea le na whatau nu o Yesu. I la na fio le na fio mai. Na sau pia na tāhua. Na sau e alu, e maliu. So we celebrate le wha o le tanga. Lea na wha taunu uina i le wha i unga o le soifuanga o le tamalen whanau mai. So we celebrate salvation. We celebrate life. Ako ki fia ma celebrate le o langa. Leo tātou o lai se o lang fia se o langa sa loto le ngato le tu whale tino le tu whale nganga. Tātou te fia. Ua whaasa o loto ina i tātou Yesu e le wha o le tanga. Sa lona u tā ule si whaiupulea, whasi whaitaulea mai le whaiupulea o le Isaia len tā whaitauina lau sunga tui langi. Tā ua ia o le whasi whaitau ngai ai. O le eilona ua le malo. Taulia e se fwoi e le whamtalanga inisi fwoi o tangata. Ea fwoi o le pe o se burden, pe o se avenga, pe o se mea foi le va pe o lau tu atu le mamafa o le afo le government o le malo le tu i tau au i sua. Au te le tonu iai te lo o le tu ina tu mai e lona ua le malo lo sungu tuilang. O lo te utala i le authority i le pule. Tu ina atu lo inga Jesus will carry everything. Kingship o ia o le tupu o inga vaenga malava o le me tau o le malo. O ia na te tau aveina le tu pule. O ia na te tau aveina le tu tau aloa, le tu tupu. O ia na te tau avea le tu o le me tau o le fuelele o le vā matangata. E le tūlanga o lona pui ma lona leo o ngā responsibility o mea ia vatu alonta ma ia Yesu. Awa o lea ele i o mea lea malo lo song tūna. Mo umango introduce mai le malo le. Le o i lo le tupu. O le fu i lo tangata o lona malo. Le tu muelo langi o tangata ua whaolaina mo tangata ua salamo mo tangata ua liliu. Ai le i whaatua sa malo. Ia e mantaulia. O le mea o le winga leo le waloanga por perfitanga leo o winga everything about this kingdom. E tusi whaatitau le winga o le weight leo o tu atu ya Yesu o le authority o le pule ele o se wait for le kaua vese maki ngai Yesu ma but o le o minga o yata tau mama me tau le malo le point malava ele tama leo le afa no mai o ia nate tau aveina e o le fama sinonga matangata e filifili o kongo le malo le
it's all about Christ, o Yesu, na te whaia whaamisnonga, o ia na te wala uina tanga te uru whale tono loinga e makua mga ukia. Na pepelea leo walu ia whanau mai. Ai leo se tūlanga voi pe o ne ele, manatu mal te tununga do telefonista nga. Ola wakule venga ya Yesu nga ki kaua vea ele malo. Ia la le, po le ia. Te lo pole i se mete fi sa mo fa de tele pe fo statu vala le fiafi e fo familianga fi moli na yo ainga ia pe mai fo so manatu tatu mta upu ia vala mo tatu no mele tot fitu tasi lima e tolu ole me alofa le muro le pe fo nga sa no le so poni fo le wo titilo le vaenga le tu le ole o fanga mo pepe ai la tule e batu me alo falma ma ko me alo falma muri la le na presenti lu mo Yesu o le muru ia fa talo for tato valau talo for tato valau ala fa kusau ia o ia sa no ia o siri ko ni maskongi ia seleniu sa no mai seleniu ele o saule te sa no mai o fai au por kalame ia le anga whakaro fa mua kua ia a whana whakaro fa mua kua langa o enga ke pule liki o ia o whakaro fa oi oi chungare o leo e sau e whaiwhau ia mai lolo manatu no i lolo manatu langa leo tano te ia whakaro fa kulua wa se lua ni e fiafi ma ia ke lele lua fa so ni e fiafi ia ok Okay, e vakula ufa aso ile upu ngale nga mga mua mai ile kusile fo nga Isaia ya o kale yo la ufa aso fai upu ngale nga ka makia la sunga kuilang ya ola wa kala se fai ku pe wa o lu professor ku spoia ale kala fo ngale nga fai pule nga ka fai pule ia le fa umanga o le fai upunga o ia ke o ke fai ka ukusi ia ke o fungale o ke su ia la ke o ke ma ko le pe o le fai pula le ko malo si o le upunga le nga ka ma fa the mighty ole io lo swafanga o ilunga o malo e ngo o yo CCDS o fai pule o le tu malo e fai ngo e se le tu malo si e se le fai pule e le ku faksia oh yeah tapta ya se le ni e so fa mo nga ever ki sima si se ni e o fongo fa nga fa no programa ma ka mo fie programa ma le time o le fai no programa yeah ia o ngai o le ngofoko kasi le o ki ngare a ngala isamo o fai ia ele o ia me ia le fa pe ngale ele fa pe a lung koma fo fole a ka koma fo pe lo punga a ia file mo le ko o pe le ngome kasi ngal ka good boy fo le fale o fe lo a sin niu le ma fo koi foi kusai foi manga fa mangu yang foi ilo va se lo professor kus pa ia fa kai e dei professor que de fo fa taisil new o que kangi que o so kangi ia que kangi maria ama fo ilunga Paulo me lo que pole yo le ali fai le ali ngai le kio que fo ala kwele sa al fale o sa ai good boy asa o que sil new fa tai lava o que se base sil new ja fa tai se fo mo que se mas fa se fo pico malo lo sil new ya sa wa talofa tul tatu vla talofa ja, fatalo fatul tatu vlau. Talofa. Ia malo, soi fua mau e loe songa i whawhiakai. O loto. Alo. Saulo. Mana ia pokalame fo nei poa. Ia e so lo sa poa ia. Na e fitalai fo ile so pokalame o mai le sisi le sea. I le alea lo fo se ta sin lea lo fo.
tu ina mai e lo na pele oi le wa ina mai lo na pele ne la fe la la ni uma o tanga to pa o se mai lang sala talwa sta mo mai o mai ni vai tai mi wa fio mai lo na pele to sa si pe no sa no ato ma o meta to ma le la fa va na fio mai lo na pele fio mai se ala ma la lo ka el matango wala sa ni ele so a mata ele va ai tanga talo po fa la ina fa pe e mo ia ma ko lo le ngana ma le upo fa fong lo stonga fa sia ngainga va pe le malo le no pa ele se la no lo fa fong ele fa pe ma ko fe la mato fe la ela la ngine ma pa tauri a e I ono fa sia ngainga me uma a on hasta a on fe au ia mai au tala fo me uma mato loa e mato tele I loa mato loa Yesu Kristo ai mato tele I loa fa stanga tele tersono fa pe na on owi loa e ele to fi fa lo mai le li fa ola tele I loa se fa stanga pe mele wo ye nei wa le tono ma mene o Yesu Kristo e mawai tato se ui ai ile aturta ma ina ia maua ele fa sanga le ola fa fa ele to sunga fa fe ngainga fa sta ia se stena mo ia na no sila fia ma to ia tina fa longo tu lo le ngana male upu tam fai fo ia wa I fa now kale se foi pen lo sa no ma unga lue ai ia vi ia le atua me uma ma lo si male ola ma fa fonga malangona e foi mai le atua o ma to lima fa pena nga lue mal fa maoni e pen lo va rosia pe al fa ile aso nga fu ma le aso nga fu ia vi atua ia la na fa popo au la fa stai le atua fa stai le ai fa stai lo tele fa malo e lo sunga fa fe ngainga e foi ni ma o lo mai nei ele me fai una lua fa vai ona nei por calame ma sango fie son fuate tasi ia talo aman wala le tua ele anga le tunga ia fa unga le anga ia na tu malangona tele ni anga le lium tu sto mau pe il fa le tanga e vi ia ele tua ma se lo le fa va mi ele le tua ia se o lo sunga fa fe ngainga fa no falo ma o se ke se ma se fia se stau sanga fo manuia vi ia ele atua sa to te fo ele atua lo to so fua ma so mato bola el stau sanga fo o mua la finngalo le atua lo finngalo to fa tau no ina foi sa sol to sanga fo ne por kala mato ofie da wai fa sa sile lo fo le atua ai lo fastele mo o lo fa so no falo pa ia la silasio le kale sio lo tai famani ele atua lo foi a saulo tu le foi mai se foi le nei le tio lo masto ma wai famani anga e winga sof pele so keriso lana up fawina famani ele atua nei le tio lo stele atu fasta tele foi sau mo lo wava no nei po la festa me la lo tu no foi famani ele atua lunga war tele vave da no manuia e lo mauta fasta le mai fartum no fualo la to felo a sta so fo ona o sofa pele su keriso to fa so fu poni a te foi tu langi to fa so fu a se fu loto fa mo fo le Christmas mal te so fo ya te na ma fa nau ia fa te le lava ia fa se fu ia tu lang ia mana ele fe tu lo fo sa no nga le fiafi pe ko ni si fia mo le nei o lo fanga ia wa to ono da minuti da fai u volta po clame ne po ya i ele li pa tai le tuo le ua to no me foi fai un tanto por clame ile ngata fo por clame ne fia fia te no por clame mu fo le ne to sanga mu le tu le ngang fa tai le tato tu no o me foi le fo pa anga ne por clame o fo fia fa fo mai ma vili mai fo i ma tala no mai am fa malo fo por clame ia fa manuia la vale tua ia tau i te matua mana tina matua ia masi foi le mamalo le tanto tu no nisi foi le sunga poni fa longo mai ai le vili mai ai tau ia fa malo mai le tote ia mo le tu lenga fa ftai ia sunga ia poni fonti o ia fo tai o pokala mi ia mo lo tanga te fa tau va ia fa ftai tu lavo le tanto tu no mo le tu fa mo le ngol ti Christmas ia mo le tau sang fo si o tanto tu no
ia le ngata foi le ia pe foi ia nei o ainga pa pe foi ia le kalesia CWC Avondale ia mai se foi ia nei au na fa fengainga pe foi sa no sunga poni ia nei fa fengainga fo malanga mai le tunu lo mato ia le temil nei tato tunu nei ia fa manu ia tu Christmas e mo tau sang fo le tato mafutanga fa to foi se fa manu ia le sunga ia sau tato ba tolu pe tato por kalame e vai se tasi fa manu fo le sunga sau mo se na inga Christmas mi se foi le tato fengaronga radio Samoa a mi se lo sunga ba fengainga Taf chai pastor. Thank you. Ole de fe tu fo se tala e winga le Christmas ia ona toe tu na tu a fo ia o tafale tato fasis langa le mo le au spa ia le tausan fo o le Auckland Pacific Bible College ia e fa mo o le a amateina i a January le asolusu maltolu e le tausan fo lua fe malusu malfa ia le aso le matai a January le tato a onga ia i foi ni se fia wai le onga fa sa mo lona fatinoina tato le ngana tasi le tausanga e mawal certificate na e lua po e fai ai e fa pe fo ile diploma fa po ile tausanga lua ile tausanga ia mo le fai longa le diploma e lua foi po e fai ai o le vaiaso ia e fia wala mai pe fia ma matili le va islanga ia na wala mai le ta telefoni ia ole olua tasi olua lima valu tasi fa lima ia po le telefoni le sunga ia tala ole pule ole olua fitu valu selau lua fitu lima fitu olua fitu valu selau lua fitu lima fitu velia no mole tuai ia lo faanga fo i ole Christmas mal tau san fo e nai ainga pele foi ni tawainga o malava lo maua mai ma ia tap to poi mai foi le au nanga i tau sanga tof after tele lava ia familia tu Christmas mal tau san fo ia tu to ia ngata foi leo sia matu ainga kale sia have praise mangele ia ngata foi lea ia o siu to lua lo number 1 supporter ole nei foi por clame ia afaftai my darling Lola Fonuti familia tu le Christmas ia to emasi ta fanau ia o nei na to aile lusul lima te usanga lo wa finele titi la usunga tu langi ia happy birthday baby Priscilla ia o te sawala ia la vai faile tau mftanga foi male ia stama e fi o ile mato fale famna tu elanga leo le tu foi la fine amanuia tu Christmas sia tato ainga lotu ia nai te mama tina matua ia ai mise lava o paanga o le nei foi por kalame le lasi te musu a te use ingo i te o misi se ingonga taulo le pua malafo mai ai fafte te le lava i paanga uma o wo mai masani ia mise o lango mai nei por kalame tu le Upega ile Loloto pe on tau sunga tuilangi ia e tele lava le tali mai o fo na uso ma tu fa fine i maftanga fo i ai ai te loa fentana e vala mai ia fengo fiale mai o lurim tusi pa fentanga le like pa o fo le te usanga ia lango ma support mai tato port clame mai tango e fo i share tu ilunga o timeline mula tu lengang fa afte tele lava fo i le ne fiafil sunga le pule si o fo i le tio le sunga ya pasta ane ya me se fo sunga le fa fengainga ya pasta lui fa manuia tu le Christmas ma te sunga fo i le au na le tua le ainga inga te fo i le i la fenga luenga le radio Samoa sunga fo ia saulo tatu nga lue fatasi le po fatalof amine fa manuia tu le Christmas ma le tausan fo ia familia tu Christmas fo ma tausan fo la so tu langi ai e nei fo i fiafi mo ni fainga malo long manuia ia fe malanga i fo i me le ata fo ai ia ile multio le tua pui ia tatou i so se me o le a tatu ia na u fai wi tatou se talo le fiafi ia ona tatou malo loila ia le am salo tatou por clame le te sanga ba ia nga i fa ni vai aso fo la tato malolo ai ia tato to mai fo la solus fulu January ia pe aulia tu se o lo se malosi tato tal no stato mta fo ia la tato fai u se talo
mātou te vi ia o ele tua. Te male alo mele ngang sa, whafti tele lava. Awa noa maulunga. Whainei whangai na i o mātou o langa o mātou tangata whatau wā. E folfolaina lau upuma, whaialo lava whina ngalo. O malawa le fiafi le tua, sa e tausi ma leo ma te tai. Whatau nuina mea o malawa i tu solo wang le lei. Ne wo o mai le whai unga fo le tau sanga. Whaftai pule, whaftai i lau leonga malau tau singa iai mātou. Ai tui nātu ia tu oe, na i o mātou tangata Samoa, ma futa pēr i aso uma o nei Port Kalame ma taimi uma, le tua, ia e whaamanuia iai lātou e tusa o le lātou nau i lau upu. Amanuia i fōwhanga uma lava o nei aso malolo, maua ni aso fia manuia saunga le mu uma o tangata, maise lava fo i le tua o le whemalanga ia i lungo le ea, o le sami ia malau i le ele, pui i loa tunuu, mai so se ala o le amatu ia. Ia whaamanuia mai le nei pō, pe a fo i atu fo i lungo o tele lau whainga luenga, pui leo i mātou, maua i mātou se taunu unga manuia i ainga, ia. Ai whapenao na vi ia pēr lau fio e whaavavau, whamangalo mai, ia so mātou se. Ai fo i tu pē ia to ele vi inga o le whamanu ma le whane tanga. Nei o aso umai o lava i le whaavavau lovi inga ono i Yesu ke riso lo mātou lii mo lo mātou whaola o te talo atuai. Amen. Ia o le tātou Paul Kalame whai una nei fo i tau sanga. Ia o le ie whamoe ia o le a tātou tue whtapai fo i pē o na tā ua le aso o le tau sang fau, te tai e tu elo o tau sui fua mase maola, ia e mo le nei teimi. Ia lo fatele atu ia te utau manuia Christmas ma tau sang fau, a utau o auna nei, o le sunga ia pasta tui langi le lua, ia mala utau auna nei poni fonti, fa soi fuia mo le nei teimi. God bless.